Kari rusak kali itu pajba yak sarkar Taliban hapo Afghanistan. Hadin bagati seng leno klikuni yak bor senchar haus nam arjar puai naga sarkar Afghanistan. Laong bagari rusa menta kata yo. Kala itu pajba yak sarkar Taliban hapo kari Afghanistan. Bat kadai kari hapo kepertai berkawi kabaning kong tam ban itu yak Taliban kum ganong senchar hapo kari Afghanistan nomor 4 don gaweru kari kepertai ban le ya kane ban itu ya ka sengleno Taliban kum kanong senchar lane kanong penya ya kari Afghanistan hakabak sarkar jong kari Rusia kle perang sngubha yo nong mikmat batmai jong Afghanistan kata Ugul Hasan ubala thung daga Taliban badagane kesenjam ke Rusia klalong kari ban konge ban itu pajba sarkar Pelelam khmat daga Taliban nadu bala simti yak sarkar haus nam arjar arpoi katanat kambari jong kari Rusia klaong hau kerwo nginget baka jengle ban itu pajma yak sarkar jong Islamic Emirate jong Afghanistan kan a jing kermen yak jing penroy yak jing trelang kaba penmi jing mi hapreng giri jongi hagi benta ba pher haka siteng jong banai Agos jong usnem arjar arpoi Taliban glayo man senchar biang yak Afghanistan hadin di bun snem kabal peni ke jengkut jong jing har tma krau kabal sedang hakapor ban wengno yak sipai jong dari Amerika napo kari Afghanistan bad hadin ke jing mino sipai jong dari US napo Afghanistan badai te kapor baka sengleno Taliban glayo ban lek traikli ban kikli hakati kari Afghanistan barbanyo ban senchar sisendon ya kategori hak khatsan trik jong bana Agos arjar pui ki Taliban glayo ban knino ya kanong ba Kabul kabari kanong ba jongri Afghanistan baradin tanggatone por kilayo ban knilun ya gari Afghanistan bergawi nak sarkar jong Afghanistan ketika por kilayo sendon bersenchar ya kategori Afghanistan baradin bagi Taliban kilayo ban kni ya bor senchar po gari Afghanistan baru kiri jeng pertai kimpat itu ya ke Taliban kum kata sarkar ban senchar ya gari Afghanistan menta kata yo nagal yang gari Rusia kal ay jeng itu ya ke Taliban barkandai ru kari ke bening kongdu apok pertai berkawai ban le ya kane karusia kelalong kari ke bening konge ban itu pura ya ke sarkar Taliban kinong elam jeng Taliban kelak kedau ya ka kum ke maujam ke kongsan bat kidur belasam daga TASS kipeni ya kelama rongli jong ke Taliban ba penher haying trekam jong ke Afghanistan hapo Moskow kum ketak embassy jong ke Taliban ne jong gari Afghanistan kabron kanong ba jong gari Rusia kata kanong ba Moskow barkane gajing itu daga Rusia ke Taliban kum kanong senchar lane ke sarkar pura po Afghanistan kadai hadin ke jingelang bekerpang po kanong ba Moskow kanong ba jong kari Rusia haka ba deputy foreign minister ke Rusia katau Andrei Rudenko ulia kendu yau Hasan bat priang ikut kisla jong u kidur belasam katanat patai kubor jong Rusia kata ke TASS kila peni baik lamali jong ke Taliban la penher hapo ke embassy lanekum kata ke ying trekam jong ri Afghanistan haka ti kanong ba bat la bujliru ya kati lama Taliban kabat mai menta haka jaka jong lama jong sarkar barim jong gari Afghanistan balaong bahadin kari Rusia kari China bat kiwe pat kiri kibadi perlok bat kari Rusia kilapan itu no ya kati Taliban kum kat sarkar bat mai jong gari Afghanistan Henry hadup kane klimat komenta nagal yang ketigiri kebayajan bah kari Rusia kim pat lapen mi bamakiru kini tuno na ya gari Afghanistan belam yak sarkar daga sengleno Taliban kata kentup ya gari China gari North Korea bat giwe pat kiri kibajan bahabat gari Rusia tikum tangani ap yu pat khubor subscribe ya kana channel bat philaban gi onel mi su ya gi pat khubor kublai supun